Naimbag nga aldaw yu amin kakabsat kayas na ipromise ko. Dahito yan na po dahito mix iti tosino nga baboy. Mabalinmot nga pang mix yu iti tosino nga manok. Ket sagbay ti amin, kablawang kaya po tinaimbag nga aldaw yu, da kayo apong agbuy-buya. No, agaramit tayo iti tosino kakabsat ken gagayem. Siyempre, masapol tayo iti bawang. Hanyo nga, dekan nyo lang nga po ti bawang tumuna. Bawang, tapos, masapol tayo apo iti asukar nga white. Masapol tayo matiti asukar nga brown. Masapol tayo iti, dato yun, pimienta. Klaro. Atay hindi iti Ilocano na nako nato yun. Pamienta. Tapos ikanyo basit mo ti betchin na. Kun siyempre apo tano aglaban ti samit kun apgad na masapul mo ti asuka ati asin. Ken siyempre masapul apo iti food color. Dagitoy apo iti ingredients ti maramid nga tosino. Yan, nakita nyo po. Tapos, mami, pamuta. Tapos, asistan ko ni Mami May dito'y kakapsat yung kagayem. Dahito yun tay karne na. O, dagito yung apo ingredients na Hangko yung bagbaga tayo mix-mix na. Sigurado kami baka tuladon dago. Negosyo dato yung apo. Negosyo ni Mami May. Isot yung para mix ko. Dagito yun. Tapos, dato yun dati karne. Karne nga na ingpis nga tapno nga inikat yun dati kudil na. Kudil dato isa ko tinagtagbas tapno nalaka-laka nga maluto ko hanga natangkan unay no maluto. Nya, data na po dahil tosino para tosino dato yun. Tapos inubra ni Mami May tatay nagaramid atay mix ti asukar kon tay. Asukar tay mix kon tay asin na. Siyempre, impan na datay pamienta, impan na datay bawang nan, i-mix namin dito yung api ko kabsat kong gayem. Yan. Tapos, i-mix na datay kanati pamienta na tanim imas. Makita yung ima na data, nakagwantes. A documentary apo ti how to make tosino. Tosino apo datoy, naimas dati ti raman na sa baling raman. Tapos, asin ka no. Nagtitipon namin ti asin, pamienta, tay bawang na, tapos kakabsat kang gayam, i-mix-mix mo, iramas mo datay bawang na, naimas mapanti, naimas nga raman na kakabsat, tapno ma-absorb na nga nalaing. Nag-mix ti asukar, sal, asin, pimienta, tapos bawang, dato yun na po, nalpas nan? Food color. I-food color na isunan, ipanati food color. Wala, madamdama data ko nga mama. Ito yun wala ipamita ka rin. Dadjaya kas dyan na. O, inikan natin food color, tano may-mix dito kakabsat kang gagayem. Ayan, makita yun po, timix na. Agbalin isunang redis, no, kaya yun na red. Mabalin mo at ano medyo kayat yung hanungan na red na napimpinta sa puta baka no nakarered ko kaslaki nagsidati dinardaraan no kuan. Ayan nga po dati mix i-mix namin din. Tapos i-mix mo dati mama. I-mix na mo dati brown sugar. Amin nga luto nyo apo na naima si kanyo ti brown sugar na. Dahil kasjay kakabsat ng gagayem. Tapos, i-mix-mix na nga nalaing, ikiwar-kiwar na, ramanan na, no, mayat tiya pa naglaban ti samit kan liapgad na, madimod no apgad. Masapol nga medyo nasamsamit, kan labanan jay, apgad na. Tapos, nalpas na i-mixan, i-mix mi dito yan. Ayan, pinagkuamin na po. Pinaghalo-halo na, at i-mix na isuna. I-mix na po, makita yon. Tas jay. Ada laurelio dita. Ikanyo ti laurel madamdaman no habang absorb kasi may marinade ati so na madamdama. Tapno nabangbang lupay. Laurel no habang agbabasa madamdama datoy kantay to ti laurel na. Tapos i-marinade yung 5 oras.
sa yun to mabalin nga i-packaging na to yan, ipak yun to. Kano nalawat ta repyo, mabalin nyo nga idulin pa lang di jay sa yun to i-congelador. Yan na po, nagbalinan nga tosino. Na mix amin nagatikwa na dito yan. Nagitay ingredients nan kakabsat kong gagayem. Nakatatan, madamdama to agbabasa isuna. Absorban nan to datay si samit kada kang sakit na kada agad nan tay bawang na tay basit nga betchin ya tay pimiento na tapos tay asukar nga red dagtan ngam atay panang i-mix yu ti asukar kun asin ham ko imbagan ano mano dayjay ti panang payo ta kasi adu ti agtutulad dito ayam me tato baka tuladon dang ke ajiraman na amudang kapsat kang gagayam ti langana iso nga sakayo amin na po agbuybuya dayto yan na po iti tosino madamdama agbabasa datoy agbabasa medyo ikwayo pa lang ta siyempre mamarinade madamdama agbabasa madamdama iso nga isuntot kita nga ibalibalitad madamdama ito no medyo rumuwar tay digo-digo ng kakabsat kong gayam. Dito ya po iti tosino, mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, nagaramid na ka po iti tosino, homemade tosino nga business mi apo dito ayan made. Da kayo amin na po nga buybuya ti liwliwag kinrayaw dagiti OFWs ng Ilocano. Dito yan ti pakadaan nyo no, kasjay mo lang apo ti mix na no, manok ti aramidin nyo nga tosino. O kasjay mo lang apo ti ingredients na, kasjay mo lang masapul nga, i-slice yu iti medyo na-impis mo't atap no na imas mo lang kakapsat kong gayam. Dahil jay ket agyaman ako na yapo ti panagbuya yo ken sapay ko matagaramid ket ito sino tanay imas kakapsat. Dahil ito yung parabigat. Thank you very much.